Сахасыргар государственность олохтонутугар онна сайдытыгар Степан Рыжаков сүнкен ороллах. Бүгін Жакускайга билилях государственный деятель далаханна хулятен ырытар научная конференция ытылынна манна историк ученыйдар край өретәтчілер ытчат Степан Рыжаков олығын чинчер үлелерін кең жүлге тахардылар. Екатерина Мосова репортажа. 1910 сыл отыя Сахасыргар Себеский балас олохтонор устукеме. Маныға өссө ити сыл ымыйгар Степан Рыжаков Центр Сибирь анал биркеһинен бүлүү уйегер була саңа тутулун олохтоһоңа маңныгы хардыны оңорор. Же онон сидикемтенала кини ологун Сахасыра имники сайдытын туһугар анан автономияны олохтоһон государственнаһы төрүттөһен үгүсүлени ыгдар. Сахалаттан билер салаячылардан толбура Степан Рыжаков соготох кихи болар стадиге кыттыгыны убыт кихиден бол. Ону ахан өсө сахалаттан бир маннайгынан Москвага экономист үйрәгін бітірір. Степан Рыжаков талаһанна үлете республика кескилигер улахан олугу урбута диен бүгүнгү научный конференцияга тоһоголан ыйдылар. Оны кытары сатабыллах салаячы ошотоого булас ыйытын кердитин хайдах даганы толорбат болуон сатаммата. Военный коммунизм бир сүрін туга салаты продразуырска диен. Бағына қағайстывайтын излишак диен аттанна баратын тутанлалдар еді. Тоқтын урод олығын бұл крестьянство олығын ұлғанның айгыраппы диялар. Это продразуырска. Оны олай решительный үтпіке. Ол тугуй қайдағай дебілеген қайдаға сөнка барын сөйі. Төһөтө олох иккөттүн колбу тутан сыналатарбыт Степан Рыжаков республика кескилин түстәһеңе орола сүнкен. Кини сирикытты үлага уанна ахынан үлен качига комиссарынан лүйолорон ырак районнарга тахагаһы тахы хотугун борунан сырыны сайнары транспорт суол ис олох жаак вопростарын өрө тахарыга быхарылак жаалары олокко килдерер. Жокускай квараты масаттуктан туа хангаласка угалнер азарес тугунан чогунан отторго көһөрөккә диен этилерек келдер бүтүн туханан эмие бар. Тыахай сөзүн сайнарыга Степан Рыжаков эми күскөлөлөбүтем. Онтон бир шалкай колобурунан кини быхаччыга голэһенен Сахасыргар ат сүйдүтүн балаһынята инструкцията олохтонор. 1935 сыллаакка Сахасыргар соғыруттан ырсаак баруада сылгылары алалар. Эми сити сыл Жакускайга ипподром тутулуактаак сире уата чуат алалан балтыра тыгынча эргимтелаак ат сүйрермесете дахселенен оңголлар. Бу бихе чулук кебит ата билингин подромат туар иңерләре боллар дигән холор би баганала. Бу күннәргә республика общественнаһа саха бир чалкай уола Степан Рыжаков төрөбүдө 115 сылын кеңник белетир. Күн сарсын национальный библиотекага кини кергенин Варвара Рыжакова туһунан киниге альбом сүрәхтәните болуга. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Саха телевидениеде, Жакускай.